Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, nizera ko ibihe byanyu bikomeje kugenda bimera neza. Kuri inshuro tugiye kugana kuri ekipe ya Real Madrid, ekipe ya FC Barcelona, amakipe akomeye yo ku mugabane w'i Burayi by'umwihariko mu gihugu cya Espagne. Tugiye kugana ku mvune ya Kylian Mbappe wamaze kuba agaragaza yuko atazongera gukina ikipe ya Real Madrid muri iyi sezo bitewe n'ikibazo cy'imvune. Ni imvune imeze ite? Ni imvune igaragaza yuko Kylian Mbappe azagaragara mu gikombe cy'isi. Ibyo byose uraza kubisubirizwa hamwe muri iki kiganiro, ndetse kandi turaza kurebera hamwe ivunika rya Rafinha watangiye kugaruka mu myitozo y'ikipe ya FC Barcelona kuri uyu munsi wo kuwa mbere. Araza gukora imyitozo na bagenzi be, situation ihagaze ite? Ese ashobora kuzagaragara kuri El Clasico izaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu? Byose urabyumvira hamwe muri iki kiganiro, kandi reka manze mbwire we wamaze kuba wakora subscribe, manzure neza niba warayikoze, ndetse nawe utarayikora uri umuntu ubisabwa cyane, ndetse nawe wayikoze uri umuntu w'ingenzi cyane. Reka ngushimire mvuga ati God bless you, God bless you, kandi ujye ukomeza kudushyikira uko bwije nuko bukeye. Reka duhere muri ekipe ya Real Madrid ahavugwamo imvune ya Kylian Mbappe, bisa nkaho agomba kugaruka mu gikombe cy'isi. Ni imvune yabaye ku mukino ekipe ya Real Madrid yanganyaga muri ekipe ya Real Betis, umukino wabaye muri weekend yashize. Ni imvune ya hamstring yo ku kaguru k'ibumoso. Rero Kylian Mbappe yaje kugira hamstring, ndetse anisabira yuko yasimbuzwa muri uwo mukino nyuma yuko bavuye mu rwambariro cyangwa se muri dressing room. Rero icyo abaganga batangaza, cyangwa se nk'uko nabyutse mbisaba, nk'uko byatangajwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, biravuga yuko uwitwa Kylian Mbappe yamaze kuba yasuzumwa, ndetse asanga yuko atazongera kugaragara mu kibuga muri uyu mwaka w'imikino. Navuga muri ekipe ya Real Madrid, bikaba bivuga ko niyitabwaho neza ashobora kuzagaruka aje gukina igikombe cy'isi kizatangira mu kwezi kwa gatandatu. Ugiye kureba ekipe ya Real Madrid, ubundi bari biteze yuko mbere yaho gato ko wenda adashobora kugaragara ku mukino bafitanye n'ikipe ya Espanyol ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, ari wo mukino wari utegerejwe, ndetse byavugaga yuko ari wo mukino ashobora kuba yasiba. Ariko kuri ubu ngubu bikaba byamaze kugenda binurwanurwa yuko uyu mukinnyi wari umaze igihe afashe ikipe ya Real Madrid ashobora kuba atagaragara kuri El Clasico, ndetse na sezo yiwe ikaba yarangira atongeye kuba yakinira ikipe ya Real Madrid. Ni Kylian Mbappe wavunitse muri uyu mukino wanganyaga muri ekipe ya Real Madrid, ubwo ya Real Betis, ubwo yakinaga umukino w'ijana muri ekipe ya Real Madrid, ahita aza kugira icyo kibazo cy'imvune. Ibi ngibi bigahita bisa nkaho n'ubundi hari amakuru yagiye avugwa, bamwe mu bakinnyi bagiye bakomeye barimo bariteza imvune kugira ngo baruhuke, babone umwanya wo kuruka kugira ngo bazabe baryana mu gikombe cy'isi. Gusa ngiye ntekereza ko atari byo, kuko nk'umukinnyi uri professionnel, umukinnyi nka Kylian Mbappe atakwifuriza cyangwa se atahimba imvune kugira ngo nabe yafasha ekipe ya Real Madrid, kuko bisa nkaho ku gikombe cya La Liga yavuyeho, ndetse nta n'ikindi gikombe gisigaye cyangwa se indi mikino isigaye yo kuba bamwitegaho. Akaba yaramaze kuba atekereza ko yagenda akaryama akaruhuka kugira ngo azabe ameze neza muri rusange mu gikombe cy'isi. Ni Kylian Mbappe, imvune yiwe ivugwa yuko n'ubundi nkuko nayo imaze kubivuga, iramutse ikomeye ashobora kuzagaragara wenda igikombe cy'isi gitangiye mu kwezi kwa gatandatu. Nuko guko bihagaze muri Real Madrid. Gusa Kylian Mbappe akaza yiyongera ku bandi bakinnyi bari bamaze igihe bafasha ikipe ya Real Madrid, nabo bamaze kujya mu kibazo cy'imvune, barimo Arda Güler, umwe mu bakinnyi bayifashije cyane hagati mu kibuga basatira, ndetse hakazaho n'undi musore Eder Militao ugize imvune yiwe ya kabiri muri uyu mwaka muri iyi sezo. Ubona ko ni ikintu kitoroshye cyane. Bivuze ko uwitwa Kylian Mbappe, Lamine Yamal ku ikipe ya FC Barcelona, aba bakinnyi bombi ntabwo bazigera abagaragara kuri El Clasico izaba ku itariki 10 z'uku kwezi. Ubwo icyo isigaye ni ukukomeza kugenda dukurikirana amakuru kuri uyu mukino, ndetse n'andi makuru abagenda avugwa mu gihugu cya Espagne. Gusa nabonye iyi nkuru itangazwa ni bimwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, harimo nka ESPN ndetse n'ibindi bitangazamakuru. Nabonye na televiziyo ikomeye yo mu gihugu cya Espagne izwiho kuba yatangaza amakuru akomeye kuri ekipe ya Real Madrid, nka Chiringuito TV, ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye nka Marisa, nabyo byatangaje inkuru yuko Kylian Mbappe nawe atazagaragara ku mukino wa El Clasico. Twinjire muri FC Barcelona, ikipe y'i Catalonia. Barcelona
kuri uyu munsi wo kuwa mbere iraza gukora imyitozo yitegura umukino bafitanye n'ikipe ya Osasuna uzaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Muri iyo myitozo biteganyijwe yuko uwitwa Rafinha agomba kuba yagarukamo ku myitozo yo kuri uyu munsi, ndetse binavuga yuko yamaze kuba yamera neza fresh nyuma yo kuba akirutse imvune ya hamstring yari yagize muri uku kwezi kwa gatatu. Uko imvune yari iteye ni imvune yagize ubwo bari mu mukino wa gishuti ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakinagamo n'ikipe ya Brazil, bikaza kurangira n'ubundi ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yitwaye neza ikabatsinda ibitego 2-1. Kuri ubu ngubu rero uyu musore wari wagize imvune ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu akaba ari buze kuba agaruka mu myitozo, ndetse binavuga yuko uyu musore ari muri groupe izakoreshwa ku mukino bafitanyemo n'ikipe ya Osasuna, ndetse bikaba binavuga yuko ashobora kuzaba ahari ku mukino wa El Clasico ubw'ikipe ya Real Madrid izaba itana mu mutwe n'ikipe ya FC Barcelona. Ni FC Barcelona imaze igihe imeze neza cyane, ariko nanone ku kijyanye n'ikibazo cy'imvune ya Lamine Yamal ni imwe mu mvune zabakomye mu nkokora. Uyu musore Lamine Yamal ushobora kutazabafasha, ari umwe mu bakinnyi bari barayifashije cyane ugiye kureba mu myaka itambutse. Ni ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona ubona ko mu bintu bijyanye n'imibare bigishoboka ko ikipe ya Real Madrid yabasha kuba yatwara igikombe cya shampiyona mu gihe FC Barcelona imikino yose isigaye yayitakaza. Ariko kandi kuri ubu ngubu ikipe ya FC Barcelona ikaba iri ku mwanya wa mbere n'amanota agera kuri 45, mu gihe ikipe ya Real Madrid iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 78. Bivuze ko ikipe ya FC Barcelona irusha ikipe ya Real Madrid amanota 11, hasigaye imikino igera kuri 5, harimo umukino uzabahuza wa El Clasico. Abenshi bavuga ko ikipe ya Real Madrid yakagombye kuba yakwitwara neza kuri uwo mukino, kuko nk'ikipe ya Real Madrid iramutse itakaje ku mukino wa Espanyol kunganya cyangwa se gutsindwa, byavuga ko ikipe ya FC Barcelona igatsinda ikipe ya Osasuna byahita bihereza ikipe ya FC Barcelona kuba bazajya guhura ikipe ya Real Madrid, ikaba yamanza igakora icyitwa nka God of Honor, cyangwa se kwa kundi batonda umurongo none abakinyi bagaca hagati yabo bagenda babakomera amashyi. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu Perez yanze, perezida w'ikipe ya Real Madrid, avuga ko uko nguko kwaba ari ugutesha icyubahiro izina nka Real Madrid, izina rifite brand iremereye gutya, kuba watwarirwaho igikombe n'ikipe y'umukino. Nubwo bavuga ko baramutse batsinzwe kuri El Clasico ikipe ya FC Barcelona yahita ihabwa igikombe, ariko ntabwo bayikorera God of Honor, ko n'ubundi baba bayitwariye igikombe ariko ntabwo bayikomera amashyi, bitandukanye naho mbere y'umukino bayikomera amashyi. Iki ni kimwe mu bintu Perez adashaka muri ekipe ya Real Madrid, ubona ko we icyo yabasabye n'ubundi arabizi neza ko ku gikombe bigoranye cyane, n'ubundi we icyo ashaka ni ukugira ngo iyi kipe ibe yakwitwara neza mu mukino umwe usigaye kugira ngo bahure n'ikipe ya Real bakina n'ikipe ya FC Barcelona. Ubona ko ni ikintu kimwe gisigaye. Gusa nabonye n'umutoza Arbeloa bamubaza kuri iyi mvune ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, avuga ko n'ubundi iyi mvune ni imvune ikomeye cyane, ni imvune Kylian Mbappe yagize, ariko nubwo nabonye abantu ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda babishidikanyaho, bagenda baca amazi abakinnyi bakomeye bahereye kuri Lamine Yamal, by'umwihariko mu gihugu cya Espagne, bavuga ati naba n'abakinnyi badasobanukiwe icyo football icyo ari cyo, ari uko bose bahanze amaso bakabona ko muri UEFA Champions League byarangiye mu mikino ikomeye, basa nkaho barangije kuba no kwizera yuko bazatwara igikombe cya La Liga, basa nkaho batangiye kugenda babesha imvune zitabaho kugira ngo bazabe bameze neza mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka wa 2026 muri rusange. Ni ikipe ya Espagne ikinamo uyu mupeti Lamine Yamal, ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ikinamo Kylian Mbappe, bimwe mu bihugu bihabwa amahirwe akomeye kuzitwara neza muri iki gikombe cy'isi kigiye kuza. Reka ngushimire, nshimire wewe twabanye muri iki kiganiro, nshimire wamaze kuhakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko wayikora nonaha, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ngiye umva Nebo Fabrice, ni The Sport Move. Reka tuzasubire utaha. Ciao ciao.